Halor ka thong ban ai man sim shu ya ki samla ki bala wan chakman haki examen bo pher nalor ki bala wan ra na mon ra burami ka jilla lingba ki jingele kai bo pher ka khasi students union maukar circle haka khat ar tarik uno pra araja arpusa kala pennong ka program pen ko buram halor ka phang ka jing job bakraw barabor ka don kam ya ka jing lan la de bat ka jing IT lod Kisamla ki bala shapan ko buram hakani kisngi ki don kumba khat ngot ki bala pas baha ki kerdan baper bat khat wai ngot ki bala wan ra na bat buram ya ka jala lingba ki jingile kai baper hakani kisngi lawan banya dan bentalang dau pa im aina manix im ka himam liem kumukong san haringkat ka jinga don lang usamla Raymond Kharjana organizing secretary ka KSU sengkme kumusembut kongsan usamla Frederick Merthong president ka KSU Maukar circle ki khot ka KSU nolor ki wei Haba ajing kran hakani gasgi na kalyang usamla Raymond Kharjana uloong baki samla ki balai ban pulia shabar ka basngosi ka long bo omjio iyaki haki jaka berikot ban yo e jing nang jing start Henry haki night club yo iyaki hakman ni layo ban pha samla pulia da parado persan jogi ban le ban sha ni kai ni betul ni ban le coaching ban ikut yang service examination Abang apa isi sport Delhi di lagi itu dikena lagi lontar upah hari cat kucing beri posal beri mainland India Delhi tentang beri North India di ayo mereka bagi bagai bersunat apa mereka bagi mengayu bersuara di lomba kiopa tenteng kecil kalau semua pelan Omni tak nak pergi berkreat, Henry aswal video lah nanti bagaimana berkreat sekali. Kacing jenjar, lok kacing git kerja, cuma kini kita kapal perlu kita bah tek Indonesia puja, Indonesia di holidays, di winters holidays, dan di summer holiday, kamtam sedang akipor porliut, tek lotion semua pelan. Titik lang siya ay yung pa kani ibay pa lalit na kapata joga balay ang sukaradin no tang naman pa kasyit lang pa rin isyong ipagkre yata coaching jogi tagi kamlay kasaw ta si ikarpa iba kapi gitu iba katik tang polisi namar lalaki ba tek Kilom shop setiap dami jual di kopi berpemat itulah untuk kejelong kejogi dari asosiasi lomba kejogi pak tenteng enda iyo adalah bagi lejma dan tertib dari masyarakat ini asosiasi lomba enda ini yang kita kilat berpernah dan yang rompong jogiwe ikung ngomong Sosi memang penyak hati tentang jaga berdiri ikut jumpa pada di news fenomeni kena jogi bandel ya be harta kayu Henry penyak pak hakikat bandel maupun kita masa langkong maupun kita ingat blog maupun kita di disco penyi ikna jogi dan apa tentu kalau apa musibah bah tek kayak ngalah niyo ngim berangkat hok ya Henry dapat beliau dapat perasaan kiba bertemu berkuat tek penlet harus berda Henry dapat yang lah nanti kesek selesai mentah biru nasib yang ngalah betul bah hari ini tidak sih dan benar yang seperti manuat yang hilang nanti kumlu bagi yo panpa yang dikena berpikir dari tangkap coaching dan tentang UPSC civil service examination. Makanya kalau ini bertambah di peta maupun kita disunggu berlebih di lomba hadisi balik ilasim yang ada peta tanpa dilengkap. Henry bagi peta iba kan yang isi kita tur sepadun Henry ini bertambah karena perasaan
ibadah sisa yang kata kacingai bau tahu kacingan sisa penganggaran ide belaj pun jadi hal ini bertahu Howat bapongnya idamkam tadi civil service ini idamkam idamkam sipai idamkam ibulan idamkam inongkat idamkam inongteriban idamkam inongterofes idamkam politician tu sama lagi begini hari jadi politik tu idamkam Henry kendai pat berkelat bah kaniru kendai keperta kebakongsan bah kepala penwara yang sosial penwara yang kecil yang omtar para persa Henry yang dari baca dari Purwoi. Nakaliang upaim aina manix im uloong. Bahagane ke jella bon ki konsultan ki dei ki bawan nabar. Kat ba ki trai jella ki duna palat. Bat kumta ukuntui ki samla bakin nang yai trai sitam ban yo bat yau lakam ban sensyar ya ke jella. Mentah ki konsultan ki ba peer Jalan Nagor Mainland India. Jadi kalau ke ba bener sih mai ni. Nama boleh ba Yoi ba kacat negeri berjogi kemudian ka jinjat li baru kita nama lihat di UPSC sekarang mulai kita pas ya civil service ada ki an ki ba lain kacat teng ni semua brand mesti dan badan muka seng PSU baru muka FPGP kita teng Magiwat kabuar walang kemla ban mit ban biada dara kumbang ba teng bagi banyakan menggila teng asin benaka kecimut cipakat jadi beliau bersama henry magi pakacingkran pakacingit ya kari pakacang beliau kimpan si ban thomru wala nak mentari kiale tak kelari peneda di makanya tengah di kuat kumpa kitip di makanya tim ko ni kecingok pa barobor don kami kecilan dari kucing anjir kumpa kitip pementar teng-teng ni ke partai sosial media kibriu buat sih kinang akan turai kim cupai yang eka baca jelas ini jilid hal bunsir kadang mereka negative mindset Piosmo napa nagiwe nagia bunsir nijubenhe nani bunsir nijuben nre ngim jual eka jinsha kaba kitip nebi lemah kita bubun sih kalau tahan ni bo hari jom ni khatam ni asnan mentara ni ba bun sih ba katakan kajing burung man lihat dulu kalau yang dua lah akan dia lihat sekali ini
Habatin, pej bahagi kisap, kasap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.